Gĩkeno kĩa Aikari mwena wa Tharaka-Nithi gĩtiratarĩrĩka magĩkũngũĩra ũmwe wao kwambatĩrio ngathĩ ya ũtongoria wa bũrũri. Kĩaria marĩ mũcemanio-inĩ wa mahoya, maroiga thutha wa kwĩhĩtithio gwa Kithure Kindiki ta mũnini wa president, marĩ na wĩtĩkio atĩ ũtongoria wake nĩ ũgũteithia kũrehe ũthii wa nambere bũrũri-inĩ. Tuko hapa ili tukaweze kumwombea kijana yetu akaweze kukaa vizuri, wakashirikiana vizuri na pia kiongozi wetu William Samoei Ruto, washirikiana wakiwa napendana na kusikizana. Watu wa Tharaka-Nithi leo tumepata Yesu na tumekuja kuombea profesa wetu Kithure Kindiki. Kwanza sana Mungu ampatie amani, Mungu ampatie wisdom ile ambayo inatoka kwake yeye mwenyewe, akaweze kutuleta pamoja tukue na amani na akaje kuleta amani ya Mungu ya maendeleo. Tunatarajia mambo makubwa sababu tunajua Mungu ni muweza kwa ukweli. Aikari aya ni maracokeria President William Ruto ngatho ni kwĩhokera Kindiki gĩturo-inĩ gĩkĩ makĩmũria atungate ategũthũkania a Kenya. Kinara wetu mwenye deputy president ndio tunafurahia siku ya leo. Tafadhali tunaomba kwa heshima nchi yetu ya Kenya tukae uhuru, tukae na heshima, hakuna na amani. Tunashukuru sana kwa rais kutupa naibu wa rais hapa Tharaka, maana hata Nazareti ilitoka mkombozi Yesu. Hata sisi tunashukuru sababu tumepata mkombozi Bwana Kindiki. Thutha wa president kuga thirikari yake irari na magesha ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2, rĩu Aikari aya marahoya president kũiharia mathenya macio marĩ na Kindiki na gũteanĩria ũteti kũraya nĩguo ũthii wa nambere ũhote kũgacĩra bũrũri-inĩ. Nimesikia president akisema we will now get what you've been missing for the last 2 years. We as young people, we are very optimistic because we know Kithure is a performer and he is going to prove Kenyans and he's going to work for Kenyans. We as a community tumemwombea, tumemwachilia kwa Kenya aende afanyia Kenya kazi ndio sababu so that we can get real development. But we run away from these politics of shareholding and siasa ya ukabila. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wairimu wa Njogu.